पाउसेदी युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी नवेम्बर 8 पांथोकदौरिबा मरक्की मिखल मिरेप तरागा मथोइगी मनुंगदा नासिर हेमंता अमसुंग लोखोइगी मथक्ता क्रिमिनल केस पेंडिंग लेरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI की नोटिफिकेशन मतुंग इन मथंग थागे तरेत मणिपुर की AC मंगादा मरक्की मिखल पांथोकनदाबा थौरांगसिंग लौकलकपदा सिंघाट AC की मिरेप अनि खक्तंगी मनुंगदा अमा विथड्रॉ तौथोखिबदगी लेमौरिबा अमना अनकंटेस्टेड कैंडिडेट ओहौबदगी सुमनदगी AC मरी खक्तदा पांथोकलगदबा मरक्की मिखल असिदा लंबा थेंगनरिबा अपुनबा मिरेप तारामथोइगी मनुंगदा MD अब्दुल नासिर मोइरांगथेम हेमंता अमसुंग ओइनाम लोखोइगी मथक्तदी क्रिमिनल केसिंग पेंडिंग लेरमले पाउसी असिना फंगबा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सिंगदा जुमफम ओइबा पाउना आइबदा मखोइ मसाबु एकुइसिंग ओइना चार्ज तौदुना लौकटपा क्रिमिनल केसिंग पेंडिंग द लेरमलिबा मिरेप सिंगना लिलोंग AC द मिरेप ओइरिबा एक्स MLA अब्दुल नासिर वांगजिंग तेंथा AC द मिरेप ओइरिबा एक्स MLA मोइरांगथेम हेमंता अमसुंग वांगो AC द कैंडिडेट ओइरिबा एक्स MLA ओइनाम लुखोइनी हाइरे डॉक्यूमेंट असि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न पिरकिबा डायरेक्शन दगी हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न स्टेट असि की सीटिंग अमदी फॉर्मर MP MLA सिंह मथक्ता लेबा केस सिंह मथक्ता रजिस्टर तौदुना लौकटपा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL नंबर 38 of 2020 की था असि की तरह मंगाते सथकिबा वेलदा केस असि की मरुइबा डॉक्यूमेंट अम ओइखिबने नुमिसदा केस असि चीफ जस्टिस रामालिंगम सुधाकर अमसोंग जस्टिस अहंतेम बिमोल की डिवीजन बेंच के आइटम नंबर 1 दा लौखतुना मसिगी वेल सथकिबने मरम असिदा डॉक्यूमेंट असि हाई कोर्ट न लौखलकलिबा PIL असिगा मरी लेनना था असि की तरह मंगा फावबदा लैखिबा मरकी मिखलदा मिरेप ओइरिबा कैंडिडेट अहुम सिगी ओइबा क्रिमिनल केस की up to date status ने अतोप पाउ अमदना COVID-19 टेस्ट तौबदा प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगना सेल जामना लौबगी मयोक्ता कमीशन दा वकालखरे स्टेट सिदा लेरिबा प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा COVID-19 टेस्ट तौबदा मिकोक्ता लुपा लिसिंग अनिगा समरीदगी लिसिंग अनि सनिपान फावबगी सांगदा लौखलकपना मियामदा पुफा थांगबा ngamdaba चैथेंग अमा पीरे आइदुना मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन MIRC दा फाइल तौरकिबा कंप्लेंट पिटिशन अमगी मतुंग इना कमीशन मणिपुर लेंगा की कमिश्नर हेल्थ अमसुंग डायरेक्टर हेल्थ रिपोर्ट पिखलगना बखंगलखरे हाइरे यूथ फोरम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स YFP ISR की मीडिया कोऑर्डिनेटर साइखोम गौबना थादोरकिबा चेरोल अमना हाइबदा कमीशन लेंगा की हेल्थ डिपार्टमेंट की कमिश्नर अमसुंग डायरेक्टर दा रिपोर्ट पिखलगना बखंगनकिबा अदु था असि कुनमथोइदा पिखिबा ऑर्डर अमगी मतुंग इनानी हाइरे कंप्लेंट पिटिशन अदु फोरम असि प्रेसिडेंट की एस फजतोना था असि कुनमपंदा कमीशन दा फाइल तौखिबने पिटनिसरना मणिपुर लेंगाकना COVID-19 टेस्ट तौबा अमसोंग मसागी लेंग द सिजनरिबा हिदाक लांगथकसिंगी मतंगदा रेगुलेशन अम सेमबियु हाइदुना वकटखिबनी हाइरे लोइनदा कनागुम्बा मियुइ अमना लेंगाकी हॉस्पिटल दा हाइरिबा लाइचत असिगी टेस्ट की दमकता चलुरबसु प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा हेक रेफर तौरकपगी थावोंगसिंग चथरेसु हाइरे BJP के मिरेप ब्रोजेन असि अकीबा फंगलाबा कोरोना वायरस दगी हेना साथी K.Ranjit BJP दा मयुम पानगिबा एक्स MLA पाउनम ब्रोजेन असि यामना किनिंगाइनि आइना कांग्रेस की MLA कांगुजम राजित ना फोंदोखरे ngasi wangjing ten thagi manung chanba kairem bikhok mai lekai community hall da November 8 ta pangthokadoriba marki mikhalda constituency asida congress mirep oiriba Hemanta ki election campaign ki saruk ama oina pangthokiba congress worker mitta saruk yaraduna ranjitna aige masagi oije oithak khara phangnaba ki damakta wangjing ten thagi miyambo lukmai da haptuna jon bangam bahai pasi yamna kiningai ne constituency asiki miyamna vote piraga mahak pa sahi manga ki miyam ki thabak taunaba assembly da Toukhre sahi sudana chelakli phasi mafam matam chade mahakna pham thadukliba asidi masagi kana na bane asigumba misak asi asoba para amatam bigeda bane ainasu ranjitna haike paunam brojen auja disqualified tawgudabagi ngaiduna leiribana chenba yaroi do bane miyamna mahakpo amuk thagalaklabadi amuksu constituency asida vote hangadori bane laina laisat markachata thadaru khudingi vote hanbabu miyamna pamkadra disqualified tawgadabadagi ngaiduna leiriba mangonda vote piba aibasi apang batagani miyam waliba asibo miyam gi damakta katoklibra masidi katokpa nate kachin bane mahakuma misak ambabu para tambiba aibasi November 8 ta miyamna congress ki mirep moirangtham Hemanta da vote piba asinatana atopa lambi leite maramatuna miyamna congress party bu sagot piyo aina rajina phongdoke ngasi ki political conference adu da MLA sing Surya Kumar Okram K Megosandra di korung thang amasung MPCC ki maru iba thaupuba sing district congress ki thaupuba member sing su charu yake maraga sida farm bill ahung ki Cheitheng Manipur da Yourkle lawmi lob
Laibak asigi lomi singa ahenba senthok laknana baki mingda Prime Minister Modi ki pautak makada Parliament nampu sasanda pass taukraba Agricultural Reform Bill mari adugi ona tainaba sapu state asida su Yourkle aina Manipur lomi lup ki zerol amana haire Zerol asina ahai nong magi changdaba yadraba potlam sing mamal henna jolantana ba amasung lana chenjok paibe singna sana thaknaba potlam sing lona paisin ba thingna ba Essential Commodity Act 1955 asi chanarakibane Asugum misam miyam ki punchi kanaba Parliament na pass taukraba Essential Commodity Act 1955 asigi marui ba hiram sing thaba koina pangthok tuna aronba karbar tawhu sing phaduna ain ki makhad akba dante pinaba honatana BJP na lusing ba NDA government asina haukiba jun marida ek asi nauna semtok tuna tilhau alu jauna atai lowu singhu ka mari lainaba pothok tararom Essential Commodity Act ki manung chanda chalan kidaba asibu janing daba phongtok tuna Laumi Organization amasung Lab Party sin anoba ek asi semtok nanaba PM amasung President da wakatlkkhre kaya pisin ki Agricultural Reform Bill adu janing daba phongtok lutuna lebak sinthung da general strike phangthok pada natana NDA government asiki ari bakhongbu ama sirmani akali dalsu government asida ki lapthokrabane masi phawba government asina anoba farm bill semtok nanaba honnabadagi tha asi kunmari da Maharashtra da Tilau amasung alu ki mamal kg da lupa marfudra amasung yangkai yorok padagi noma kangdana state asida karbar mapusina tilau amasung alu asi kg da lupa marfudra amasung yangkai umpuda jonarakba asida government na khangchinda dan laithok liba asi angapa boke COVID-19 ke lantheng manung asida tangai padaba polam kya ki mamal hengalak liba asi corporate mapusing kita khanba Modi government ki asoi bathausil kya dagi state asida akan ba Cheitheng Yourkle haire sanabagi pau amada Hyderabad na Delhi chauna maithiba pikre mafam asigi Dubai International Cricket Stadium da sanakiba Indian Premier League ki IPL match amada Sunrisers Hyderabad na Delhi Capitals boran marfuni panda chauna maithiba pikhiba ga loinana league asigi playoffs ki anoba asa ama Toukhre Sunrisers Hyderabad ki maike digi David Warner umpuga taruk amasung Ridhiman cha marfuga taret anina phibam phana makhoi ki innings haudoke makoin ahan over taruk taran unraga taret logduna aujuk phawada season asigi power play da run masing khwaidi yamna Loubagi record Thmkhre Ridhiman cha na out oiduna thokraba matungda Manish Pandey na run nipu mari knock out masak thokna sana thulama ki team na run chani mark tan bangam ki amasung apiba over kunda wicket ani turaga run chani tarama palogduna Delhi Capitals ka chapchana chingna bangam ke Delhi na makhoi ki mamang ki match ani da Kolkata Knight Riders amachung Kings 11 Punjab ani ki makutta maithiba nangkhraba matung asi Sunrisers na sanakiba match adu mai paknaba achoba target amba oina run chani kon tanduna bet sanaki Delhi na ahan ba over da makhoi ki form tana sanakiba opener Shikhar Dhawan run amata laurom tana out oibana oiduna thokibana team da pressure kya lehauke ajankya rahan hena run kun taruk makhoi ki innings adu makha chathaduna sanaki adu bonauna thorkiba marks Stoines na run mga kakdorom laga out oiduna thoke rahane na Simron Hetmier ga run taraga taruk paduna partnership run ni fu logduna run ki khongjan yangkadhan ki adubo Hyderabad ki Afghan star spinner Rashid Khan na rahane ki wicket lokthokduna makhoi ani ki mapang thogai ki Simron chu Rashid Khan ki ball da out oiduna thokibana makhoi ki innings hena phibam so anke Phiral constituency naga ki thawai ne UNC Naga Phiral amadi constitution naga identity amasung naga nation khut ki thawai amadi spirit ne aina United Naga Council na phangdorakle UNC na ai achumba ama phangnana ba miyam gi ihau ama awba IPC puari amada jumpham oi miyam gi ihau kuding maki haurakpham leigane naga history su ihau sing asiki marakta amane matam kaya gi mamang tegi ihau asi sangchintuna lakle mili sing kaya na thawai kathokhiba asi maram leitana kathokhiba nate ngasi gi luraba mikop asida naga miyamda UNC na joram thangka gi paujel ningsinghan papame ingchok lising ani gi me taruk tagi me tara phawba Bangkok ta leiba hotel Alexandria da pangthokpa third naga consultative meet da jeram thangka na wangangkhe joram thangka na matam atuda haikiba mijo singge asoiba dagi naga singna para tampham thoke konna mizoram gi chief minister oikiba joram thangka na phongdokiba mizo miyam na mundringe da hoi heklore aiba wafam asi naga sing asoba para amane Indo-Naga political issue that Naga sing na Mahatma Gandhi, Jayaprakash Narayan, Pandit Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Moraji Desai, Rajiv Gandhi, Narasimha Rao, Gujral Devagaura, Bajpai, Manmohan Singh amasung Housing na Prime Minister Modi yauna India gi lusing bakya ga thengnaraga lakre UN sina makata na ai Naga sing yamna luba phibam amada leire
फाइनेंस एग्रीमेंट साइन तौबदा फाइनल एग्रीमेंट साइन तौबदा अखोई की सक्तम अमसुंग फ्यूचर फिरान अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशन जाउदबदे नागा की फिबम अमदे पुआरी टॉप टॉपी हाइबजे अरान बतागने तुंगी मिरोल न मदुकुंबा एग्रीमेंट अदु कैदोनुंगदा तौरम लोइदबने हाइना खंदुना लेहौगने अनलॉक्सेस की गाइडलाइन इशू तौखरे लॉकडाउन तौबदा अथिंग थमखरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की माइकैदगी नवेंबर 19 फाउब चनगदबा अनलॉक 6 की गाइडलाइन से इशू तौखरे गाइडलाइन असिगी मतुंग इना यूनियन टेरिटोरी अमसुंग स्टेट सिंग मखोइना खुदोंग चाकदबा अदु येंगलगा तांकत नाइना स्कूल अमसुंग कोचिंग इंस्टीट्यूशन सिंग हांगबा यानखरे अनलॉक 6 की गाइडलाइन असिदा ममांगी सेप्टेम्बर 19 फाउब चनगनी आइदा लाउथोखरबा अनलॉक 5 की गाइडलाइन अदुगी अहोंगबा अमता लेते अदुमपु अनलॉक 6 की गाइडलाइन असिना कंटेनमेंट जोन सिंग नवेंबर 19 फाउब लॉकडाउन अदुमक चतनखिगने इकोनॉमिक एक्टिविटी खुदिंग अथिंग अमत लेट्रे अरोइबद कंटेंट सिंग असिगी मरुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिदगी येंगबिरिबु पुनमक थागचरी लोइनना चैनल असिना दुमदा कानारबदी सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर तौबा काबिगनु पुनमपु अमुक हन्ना थागचरी।